Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Банк компаньон $80, евро 79, рубль 1 сом 32 тыйын. Акча алмаштыруучу жай $83, евро 77, рубль 1 сом 30 тыйын. Эко Исламик банкы $80, евро 78, рубль 1 сом 30 тыйын. Дос Кредо банк $80, евро 79, рубль 1 сом 32 тыйын. Паракат финанс акча алмаштыруучу жайы $80, рубль 1 сом 30 тыйын. Халык банк $82, рубль 1 сом 30 тыйын, евро 79. Ислам финансылык борбору $83, евро 80, рубль 1 сом 30 тыйын. Банк Азии $83, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Евразийский сберегательный банк $81, евро 79, рубль 1 сом 30 тыйын. Айыл банк $82, евро 79, рубль 1 сом 32 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.